Teker me kumam. Nyimukan abedo Moses Chano Ponya me kumam gallery. Tekere welo ni tekere kopa mit apat le amito be di kei. So welo po yo neno. Apoyo kama. Genyo go po. Kote ngot boso buti. Ara tiyer kong. Chunya yom binoti ni studio kan. Eba. Chunya yom riamo kede Eba. Nan jo penyeri kucha be ngaido ina tin Moses okela tekere kope samiti. Anga bedo dano kom. Anga nyingo dongo Brian. Tia nywali mabere mado. Anga ya bere mado. Ya bere mado. Tua ya bere mado. Omodoi. Ya inge sukuru malem kana ya. Nan Mr. Odongo iwacho be ya bere mado mam. Yeah. So kop nyoino amit ame ikelo ne lwak ber kongu chini kumam gala. Akon ne lwak me kumam kop ka ber sana. Kop ni mi pongai. Bas. No. Kop mi pongai. Kop mi pongai. Pongai aso chikunu itu Odongo tiekede kop moro kane. So kop nyoina me ko ni pongai no. Kop mo iko ni pongai tiaman. Pongai dede mabere mado ala Kisoroti, Amolatar, Dokolo, Kampala. Universities dede. Omitoria mokedegi bude otarewi adek. Maybe meto mi areni. Tua inod. Oro mokedegi oro chako bedo township grounds. Dioneno tukere bala ball, netball. Tukeso kuma papa. We kongo be. Speeches, jamina tot sana ne pongai. Imite anaba luigi atikelo gini township. Gini obera ika oya ijange me pongai. Jo ipongai me district mabere maro bereke ipongai me district malaki. Iko yambe no nan ipongai neno chan. Pongai teki soma tichele ichalo kan. Gioto Kampala, gioto mono tiche. Iko neno chan. Oikunu gimoro me chuko chunyi pongai me yabo chunyi pongai. Oiko gini tikeli pongai karachiel kede miyo giniang be. Jamini twerere kadi dinyo opportunities li. Doko tekelo yik ni tinyuto ne jo wa otieko neno anyim kano jo dongo wa be wani konga otie liote beda otekchwalo komwa Jamini dede bulche ineno go do ka gini tunie omito kelo program ti kelo gidi yapi kedewa amiyo iponga donga waka kede mulem we kuma mnyai kome ponga Opoyo sana. Donai mite anabe ebedo organization moro project moro group moro arabo benyo ine. Komle gini obedo aika me iponga jaso oribere gimore ken kwa bedo wan otien neno Jamina dote temeri kome ponga obinunu so wan oko chako nyingini the Youth Connect greet and meet event. So event ni tiepi kelo kuma mateka papa. Yambe event no luongo benyo Youth Connect greet and meet. So yaro bino greet and meet. Iponga bin komotere gikoriamo diko nywako kopesogi atot sana. Mano ibutudo atarewi adek odon kele chengera noka medwe meto miare medwe nono ni yesawe metwai sawe township ko tieke sawe township okodonyo do show otie kelo missions kede mission wa mekuma mkanda orobedo tie omitoneno be at least owudo collabo tin omitoneno be kuma artist otimo collabo kede national artist omito promoting artist wa I take the wer moroni I take a talent moroni niero liki missing kombia new talent ni omineno be kadi to tienga tagweyo bol gwe chapat we kesisi enene we nambole nene ege do tuko kuno kadi ngata wero sana we jo wera ti oko go nene we jo tim collabo omitoneno be talent wa mabere mado nyai so lero tatemogi kane Jamini to talents tekitieke the talent ne ponga toko kano kuri kei event ni achugo chunyi be kom chulitu miato mono kene ikobino otherwise tie ticket ache atio to sing me out kind do ginonok yeah do tega chunyi da mito itoro kwanyo mano amo winyi maro na be yanu bedo kede jo were da kuno jo were balana ta luwa ludo otieke de Virota otieke de File otieke de Alantonics kede Cats Tenya Marogi yeah do take the MCs apapat MCs wa mekuma mkana naka kuma mgara rero bedie wando robedo tieba you know dangole makei kan do take the come MCs tegado inteke talent metimo
program control bia chieng no registering iwe kibin new talent ni no mi to yamo na be tie gimoro atiti mi ko be miere dano chuli di donyo warabo komo bina mano do ko mangu da chuko chunyo be biuna bia do pi inyo iponga podi tek so keto gimoro atiti be just tutumia atomon moro tutumia atomon moro yes tutumia atomon no do kwanyo igate kuno warabo angatwero chwano ne wara twero udo benyo tutumia atomon ni itwero ti MTN app ara Momo app biko chulo ikano kama ndoloi soroti itwero udo i tickets wai Voice of Teso kaite abere mai itwero udo tickets wai idwanwa tegite doko itwero udo tickets wa idokolo FM do te kama godede tieloni kom numbers mogo tie amitwero gono amoro keto gikano ya oro keto gikano liya kop moro so me wacho ni wabe chienge no joro bedo sana mano i township otie neno bala otie expecting around 2000 news oro bedo i township yonge i township joko kobo naka bele kobo tu aido ara joro ikech do okay oro bedo ikech nako diko kara kech do tie benyo kabera mai do hotel mam ba so jonano wabecho bala kitame winyu kede kope so ame ejakait ni obino kwa ona be man obedo use connect greet and meet mano oyaro bedo mano kabera maido mano i ground me township ibutu be otare iwi adek so giapire tek tiebe enete ko yamone kope sa totikano ame angole ayaro twero do kon memedo giapire tek tiebe kai bedo do eponga ira do nembe mo siling tutumia atomon moro no me ticket we koto neno nu jami na tot puonyere riamu no kone nyaku no kopatot bala kitame wacho kede be opportunities tie kuno kede jami na chia pat to riamu no mamo mano erino apoya medwi mano giamatoro yamo ni ponga kai teke talent moro chore kede wa we chieng no new talent ni bud jodongo buti ponga ache we jo supporting it ai teke the business moro biyami wa kitimo kiri omite no biponga de oyai ochie abere mado jo pore chie ponga pore yai ko ge otimo jamini mako jamini apiri okay le kumorada ro bedo tie kunade ponga ba apoya gami sana kela jo tolare ayo to riamu mano oto riami ke atare wi adek ke jo chako itanshi apoya